Ngan ini na. Pamatiw naton ang mga pulungan kalipay, abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis san aton puplungon. Dinihawan 05.3 MSFM, siday ha mga huring naropoy. Agada sugad nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma ug paghingyak. Siday nga ginhuhuring hanharopoy, dinhihining bahin na naton programa. Siday ha mga huring hanharopoy. Ngan yan ang gabi aton babasahon, inusang kadaan ngan ging ko konsiderar naton nga bahandi nga siday, kay ginsurat inihan makarit nga Iluminado Lucente, hatuig Agosto 1909, 1909 or 1909. Imagine ka, kaiha nga panahon, ginpreserba rin yan aton mga kasangkayan. Lamin na natin mga kasangkayan na karigara. Ang uluhanan siday ni Iluminado Lucente, haropoy. Haropoy siday ni Iluminado Lucente. Hain daw la ang harok mo. Hain daw la ang higugma. Waray na ang katamis, naubusin ka para. Asay nala nabilin, masakit nga haropoy, nga say nagsasangpit, han abdo nga hingandoy. Kay hinugangan doyan ka, an imo pagpalangga, an imo pagmayuyo, an imo paghigugma, ugaring kay waray na, waray mo na kaluoy, ang tuman nga nabilin, masamdong nga haropoy. Bisan diin aksiplat, purosla kasakitan, an akon kasing-kasing, baga kanan patay. Batia o makalit, ang ak mga pagngoy-ngoy, nga imo pagdadadon, hanhinay nga haropoy. Ngan dito hahigdaan, kundi ka pa mapiyong, kay magpapanumdumon han pagkapalaran. Pag-abat mo hinharopoy, nga bayhon mapurok, hingandoy gad laling, kay ak ito harok. Haropoy, usa nga siday, bahandi ngan kapartinahan naton mga manggad nga mga sinurat. Ariyon 8, ginsurat ni Iluminado Lucente, tuig 1909. Nga nabati naton, usa naton nga siday kapartihan naton programa, siday ha mga huring hanaropoy.